Kublai P Baro asyaga tup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ke sini Shillong. Hot ke Jets 24/7 hatendong skor Chief Secretary. Hikai ki pulit ribhoi haki Samla puli halor ke cyber safety. Slam ki luom garo kin sa silen ke Shillong kli. Ban Ais ngobha u Dr. David daga smartboard ya Kabalawan College. Bat mentang ini apaj ki Khubor ki bakham dia. Kakenhon joka Jets 24/7 bike taxi haka jingelam u bapen skemlang W Yuria haka lai puwei tarik Naitung. Kalaya kendo ya Chief Secretary ba DP Walang ban penken mau ban kangno ya ka app jong ka company Rapido kabala kamai bean ha Meghalaya claim ka license. Kumju ru ban ujor persya halor ka jingbom shim khia ka tanat transport ban pensange ya ka jingkamai bean ka kenhon Rapido. Habakran sekilar pathai Khubor uba penskemlang ulaya tho. Nakaliang jo Chief Secretary ula kular ban khot da ka jingelang ya u Commissioner and Secretary ka tanat transport bat DC banyakran halor ka nikakam. Uba penskemlang ula ong kermen kani ka jing khot banyakran baru Chief Secretary ya DC bat Commissioner and Secretary kan long ka pasaiso na marba kan ne ka jingdawa jang ka Jets 24/7 kadai ka pala slambha. Kumban supen kan mau ka Jets 24/7 kadai ka company ka banding kong bandon ya ka license ban kamai daki arshaka ha Meghalaya. Bat Commissioner DC kata ngi kermen ba hakai bede bakani namar ba kadai ki isu ka slambha ya kermen ba bentang resolve no nama ba license jongiru kala jankon te kala sim kapin atati ringi ladangin le nai le si kala license sama kumbakalong mentang ikum bakam dan jumut bandani kala license lada yang ki our rights are not being protected, so that was the reason. Ya pedang kini ki ar punya benar ke bar kat kum gajinge kendu ini nak Khubor la kade abide commissioner ne DC ne baki DT oro ki ong bakin sale namar ba ki ong ba nakaliang DTO namla ekani ra ador te kasuya kunye be mental arsinam tam te ki action ki le bon ki shu ki bat tang ini ki jongi ma ki parado parasnam jongi jingsha nakaliang jongi le nila kren ko pasai ba ni kwa bi friendship action ya company the root of all these problems that we are facing right now. Te ban bat ini ki riders masno adu kata kamde and plus like nakaliang jungi imko airu bakin sha vanish na penalize ndai nakaliang jungi de ban le ya company ndai ni ki riders bakli na makiru persang hi ban kamai bani na jam ndai maybe let's say nakaliang government ka di ban pakhat ba ikisinjam no ban le te mentang ikran break specifically be shutdown ini ki illegal aggregator company ki bawan chini legally kamai claim license tang kata hai jisha yang kani kala na ragaman ke government kadang we ka technical term ki ang geo fencing ki fence no ya kani ka state jung kata kala be dang pasuk kata ka shomi tang ka will jong government bakan fence ini inu ki bala ban kata ka safety jong nang shong ka Jylla itu ini pada yang buat ni mentah ki berbuat ki yang kalau jong kerja sang nak jong business dari mentah ada pila yang dari undun munu bani rapi tidak kesokan dan munu bani rapi habis misal untung beda kini bawa ki beri jong hilala boleh again the ken kata ka bentaru boleh bilang orang ya nakaliang jongiru ni supply namar ba jingisha ngila expect ba namar kung kajing perkat jonga mensuang ba namar ba blengas dangi kaniru ndai mangale nakadaw jong kapisai ngale namar ba ngai ba ka Jylla ka dan kam kat ka Jylla sampo sinam tamdu ngimdan yeki aggregator ban bala ban nya kani te samla ba nang yalam ngala syum ka rai ban le kani te ngala le kani pan masngo hadu mentahi te banong yarap na pipit nang nu kumba pi mentah na kadai na kisang balang na kadai na nakaliang ki ka government na kanunuro ni mismo nilong marwe ngai ba wala katarong nilong positive be namar bangila rai rang ba ni nyali ni apupoy me charo ba nila thu
Ki pulit karib hoi district kila penlong ya ka lempung jing hikai syapang kumnu ban light na ki jingma na ka jing pendon kam ya ki internet cyber safety haki Samla pule karib hoi college nalor kane ka phang kila hikai ru ya ki an ki bayade but drug and substance abuse cyber crime traffic rules Bosco act bat ka jing ban ben ya ki kenthai khna crime against women Ki officer pulit shinrang bat kanthai kila ai ki jingkran bat jing batai ha ki Samla puli ki bala pelit jingmut kriau ya ki jing batai ba kila yo ha kani kasni ka jing thmu bokong san jong kini ki jing hikai ka long ban penlong ya ki Samla puli kanthai bat shinrang ban tip ya ki an ban yada ya lade bat shanu ban pentip lada jia ba ki akendu ya ki ni ki jing jia ha ka jing em jong ki dangshen Uwe neka we ka Samla pule na kanika college. Neka kila syak thok haginong tu ki bala say pisa na ka bank account klem da poi perkhat. Lau jor ki pulit ki barang thuet hadu menta. Lamaha me ki Samla ban tengkai bat yada yalade amde ban shania rumah habayo kano ka message haki mobile jongki. We types like identity theft, no? There were some this last what happened to you is financial cyber crime, but there are others like identity theft. You may get a link or something, you click, then your account get hacked or compromised. Then someone else will use your Facebook, maybe Instagram or WhatsApp. So that way, from your account, someone will be doing some activities that will affect your person, let us say, your personality or your or affect your friends. No, they may be sending some pictures that is not suitable for viewing. All this, these things can happen. So other things, another type of, I think that what you got last time is that what you got links or messages, no? That in cyber term we call it phishing, you know that? Phishing? Phishing is same thing, like this is also like phishing only. Quite okay, no? We send one message, then if nobody responds, we send one link, nobody responds. Like that, no? Throw the hook, then roll it, nothing happens. Then from among you, someone has clicked that link, so that fish got caught, right? And he got, the person, whoever committed the crime, got benefit from whatever amount he had collected from you. It's same thing like phishing, no? Earlier, in this, when cyber crimes started to happen, you know, there were messages circulating with the mobile phones, like you have won 1 crore rupees in your mobile. Your mobile number has won 1 crore rupees. The Bosco Act came into force in 2012. In 2012, it came into force before it is IPC, not BNS, it is IPC. So in IPC there is the punishment, everything, but not in details. So after coming this Bosco Act, the details there, what we need to do, how we'll go, how we'll report the statement, how we'll register the case according to the Act. So what is the crime against children? Children include, I already told, both male and female, not only girls. Those are below 18 years are the Bosco made the children, those are, it can be boy or a girl. It can be, the victim can be a boy or a girl, not only boy, not only a girl. Don't feel that the victim will be only the girls. So the boy can be the victim or the girls can be the victim. So according to the Bosco Act, it explains that if you touch Khubor jangka Forest Department Hawas Garo Hills kilayo jingtip bakidan arteli ki karkhana tarding yeng ki batrekam bean na yo Manikganj. Kini ki karkhana ki de ki ba penya de umontu rabha baru Hussein rabha ki bala suba bakim don kanu ka permit na Forest Department. Layat ho kinotre ka Forest Department kidang penkre pantalasi ya kini ki karkhana tarding yeng hakanu ka por laong Khubor.
Kashnong Manikganj kaya jan barki Khapot Assam. Uway na kinoyalam niam harilum garo Reverend Gilbert ke Marak ulamaham da kabaong. Lada 4 lakam ya kajing pompathar ya kiding bat ya ki karkhana bean karilum garo kan sakalalong kabasilan kasenrong kli. Dr. David Lingdo ula ais ngobha da smart board ya Balawan College Sning ban pendankam hakijing hikai ya Samla puli ka nega college. Hakalai puai tarik Naitung Dr. David ula wan ban peni bat hikai ban pendankam ya ka. Hakajing alang balingkon kinong penyat ka nega college kiba kentup ya Reverend Padar Dr. Lawrence Carluni Principal, Professor J. Kurba Vice Principal, Ba Pi Bang IQAC Coordinator kinong hikai bat Samla puli kila pediang burom ya Dr. David Lingdo. Samla puli kanika college kila penjat hat jabing taki surjing ruai babang. I have nothing to say much, but what I have is just a heart of gratitude. I express my heart of gratitude to the God that enabled me to give this a small gift to your institution so that you can speak the teachings which the world requires these days. So, yes, Kumba Nikendu Yi Padar from the day one. They Padar la itu mo. Kaya kaba Nikendu kaya kaba niya keren. Namar kaya goro kasyong bay haka jipunya bulay yung najrong. Ada kamday kumta ngatray nginamla ban kner lakikti yakaba ngin lei nagwanta jongno rei ka tige jingai ka jongle bat kunta ban pau ka jingero yu wapalla yanga ba nandan bentalang hakum gani ka jekar puli kislam jumpuli kibadon hari kasi jantia jongi janang kie wira sha kiwai pat ki labanong bangala ban challenge ban compete lede pat kiwai pat ki jika puli item monitor hoy lede ngadi kena puli badan bet shabar stakhan. I was there 7 to 8 years. Kalong ke kaba sukemen habang ile ban puli sethe ngai ba ngi phai shakani ga juk pamanta ngi phai shaka jingpuli ke jong ikhon sama jongi ngi pet ki syllabus ke jongi ki pher na ke syllabus ki bar bar wat ka ju ka course ke bingi le nrai ka national KNP education policy kala rapat ya ga jika puli ki jingpuli jingi shkuai pat ki level and envision ya ke ka ba ngi kum ki khon samla Ladai ban achieve the jingim ke jongpi. Kani kam shong tang ha kai kaba nisya keren dari kadai ru rengkat pikam. Jenaman kata neslo ban ong ba ngilas tang menyatuat banyak rengkat ba kai ba ka India jungi kalas tang bantuat bagi kita ngitip ya ka kumga digital India. But ka smart board mesra ngin tip to no chok ma blackboard istanan ta kaya nabi Yoshu bani kawang dostan deh siya kawang dostan ni siya kawang deh ilu chok ya kalan kiway pat nadin ba kimyo i tapay lali lot ka uniform
Tekatan prai kelas dan menjano mentah. Gilai pelipat. Kashlem Hikai Treikti, Center of Learning Knowledge and Services COLKS, kalasami kisernot bantan sensar haka song bat bala penwandur be internet bha. Syaki khatsan wud ki Samla ki bala dep pentebit haki jing hikai kani kashlem haka live ho tarik homesning auditorium. Yakani kisernot da ai kerteng certification on broom grass value addition and packaging. Uba Harvestar Doling, Assistant Director Horticulture, Ulalong Ukongsan, bat uba Rocky Kela, Chairman Umsning Town Dorbar, kum usembut Kongsan, Kakong Streamlet Sotun, Sector Head Business Facilitation Prime Meghalaya, uba Vijay Bersad, Director COLKS, bat kilong kemi long kpa kiladan bentalang hakani kasni. Kajing tumu jong kani ke training, kalong ban penlong ye kinong rap na kitai nong kendong, kibat tebet, skilled, ban tray ye kino kikam. Kumjuru ka COLKS katmu ban ai ki jing hikai she ki Samla ban penlong yaki ki bat tebet ban tre ban kata ha ki no ki kam khnang ba kinla ban geng hala ki jong ki jat ha ka kamai kaji. Uba Harvester Doling ula batai shai ha ka jingkren yaki jingera ba bonjat ba ka sarkar India bat sarkar Meghalaya ki ai ban kintiu yaki nongrep hakari baro kawai. Ha kani kasngi na lor ki sirnon ka COLKS kala airu shisong kitiar kitar bakini ki Samla kin pendon kam bat kin board nuksa habaki penmi ya ki song sensar bakila depth time bande haka dur kadar ka ba internet ka ban kring ya ki khmat jom ki nong thi Iru kalau kumtahi bingadan tentang bullshit bat ki nongrap sampai ki nongrap sensar dari ki nongrap ya ki jai chor ki jai so bat ki we de tingiru ki jia tulut Nawi Khubor, baginya ipenkiu, ikin nomor pijongi. Nawi Khubor. Di hakajiya inti, nakatu Islam kamencuan. Di nakaliang juga sorkar pedeng, bat nakaliang juga sorkar jalaru. Haba kapet, yaki perlu nomor pijongi. Haba kala ai kiskimo, prepare, central scheme, state scheme, playo. Bat penerkam haki lingkha haki kiper kejompi layo bat penerkam yang ada skim ndrai habala le iki research ki bobot ndrai habala ti punya bat wat punya yaki kei baro kasyap ba pele kadang don kajing tuna kajing tuna ki bobot haki perlok nongrap ki jogi haki perlok ki jogi badai ban seng yaki kam ngejok dan kalian kajongaru ngadon i Khubor iban itu di haba galet ke meeting di Bosco sin animals ukur jaga kuliah tei di mata kita sulan Shillong football Shillong ajong football academy yang tu jing ka bastunar ka bau principal ke school ukran hang tu wong ba kikna jungi kilong kibatbet ba milakan itri ba milak football. Nanti na school ru haba kilej di sepo West Bengal sekolah kata kisulit berkompet ke school joki kira ke final malau senang ke job ke sini animals wang bawa lagi kena school sini di Kamret banyak kompet kena akar setia ilung behavior ilung khubor henry kena jungi pergi tebet bah menyediakan tambah wong hot tebet henry kaya kajing tuna kajing tuna kalau bah kita yang katakan skill they lack skills wong tak tuna yang skill tibet bah menilai kila beri keruat begitu dibeliar setir behek henry tuna yang katakan skill dia nak kadang-kadang principal hangte itu introduce kata Shillong ajong football academy menangkan jana syuk yang kata kasap kata talent bagi kena ajong kita agak sini nak kan football itu kemjur kalau kajur dah kalian ajong sorkaru kemudian departemen jongiru baru cakap tu nilai agi scheme prepare player repso player pain re kapukut ni pet ba keyboard bersusap keyboard berbuat kisok pan, kisok tron, teng subuh di rumah dia bah, di rumah. Te limbar ni, nak kalian department penjongiru, ngesa penbi sekarang kau ada directorate. Katakan orang directorate of food processing, katakan directorate of food processing. Te kini kerja nanti jogi hadiah bagi nak pilih kini directorate of food processing mission.
Karib Hoi District Table Tennis Association kan penlong ya ke trial cum selection. Nak bentai kinong ya lekai table tennis jong Karib Hoi ban penkre nak bentai kan National Games Hajar Arpunyo. Kinong penyat ya Karib Hoi District Table Tennis Association kila penslur ya kinong ya lekai table tennis ki ban nado khat Arsenam kerta hado lai pusnam ban wan ban shimbenta hakani ka program. Kinong penyat kila pentip kani ke program kan sedang haunai lar Hajar Arpusan bad ya tarik bad jaka en sapen bena hadin. Katarik bakhat du ban pediang ya kinong shimbenta hakani ke trial cum selection kalong haka kendai tarik nailar Hajar Arpusan. Ya ki jingte bak company apila ban phone hakini ki number. Kendai pra hendriu hendriu not hendriu nyau kendai sao bad pra lai nyau sao san nyau iwe sao pra. Kublai pi barong ngai kinuju singkli na pentip sapi ba Karib Hoi Table Tennis Association kan penlong ya ka trial cum selection program na banta ki players bat ki khna jong kane ka district how ne ubrai August Hajar Arpusan bat kane kan long ru kom sibenta ban ai chingkai ban kre ye ki khna na ka banta National Games Hajar Arpunyo. Kumta ka association ka kontui baro ki players baki kena ki badan sab nadu karta khat Arsenal hadu karta Lycosnam. Bakin one sha kane ka selection program but kinu ki kena ki bakwa ban ai karteng pila ban phone hai kini ki number ki bal ai harum. But ya ka last date ben submit ya ki kapten chongpi kandai tarik August Hajar Arpusan. Badak itu ki Khubor nglapoy siya kapakot tarhado bangin daya siyambiyang Kublai Shibun.